Wala pa gali. Oh, yeah, I just clicked it like accidentally. I clicked it accidentally, guys. Shout out sa atong kuan ha. 0 viewers. Hello, 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 hello. Okay, so we're headed to my son's pop concert, and this is his first time. So I want to see if how it's gonna go out, turn out to be. Ano? Oh, sakto ba to, Jill? Did I say it right? Okay. This is his first, mommy. This is his last pop concert. But this is his first solo pop concert. His first solo. Yes, this is his first solo. So By himself. we are here. Uy, kakit na anyway. Sana walay copyright. So we're kind of late. So look at that, look at that. Madali ko malobat. Hello, shout out, Jack. Shout out. Alright. So Watch So Inday many, Mary live now. watch Inday Mary live now. Hello, Supine Kalamot. Hello, Dai. Nag-headphone ka na? Wala ko mag-headphone. Kailangan ko mag-headphone? No? Kailangan ko mag-headphone. Nalami din eh. Tanawa ninyo. At kato tanawa nun say. Unsa ka po ang lips ni Antonio. Buyag eh. Salamat. Oh, kadagat tao. Ay, kailangan na ito mag-headphone. No? Nakalit lang. Di mag-headphone ko para madunggan ko nila. Di ba? Hello, Dayan Vlog. Hi, hi, hi. Guys. Hello, Lovely Dan. Hello, Lovely Dan 28. Bisag asa. Kaya ano na ka na. Sugod na sila. Hala, kayat. Oh, kayat. Tang-tang, Jill. Taod, be. Tang-tang, guys. Itatag bangko, oh, daghang tao. So, your kuya said he is over there? Si Ben, wala pa. Where is she? Dali, dirita. Dito tayo, man. Ha? Okay, we go here. Oh my gosh. Kalagang tao. Kaya, si panunod na ako. Uy, madunggan ako ninyo. Can you guys hear me well? Can we go up close, Mommy? Ha? Mommy, can we go up close? I want to go up close. I don't know if, yeah, we can sit here. Dirita. Okay. There you go. Ay, dungog ra. Okay. Sus, kasiksi na ako anak ko eh. Ah, dili ko na siya sexy. Can we switch spots, Mommy? Why? I can't see. You just have to stand up later so you can see. Say hello. Hi. Wala, sugod na. Mommy, this party. Sugod na. Lula, sugod na. Ladies and gentlemen, welcome to the 2021 Greenville High School Choir Put Concert. on your flash. Just to let you know, there will be flashing lights throughout the performance. That being said, sit back, relax, and enjoy the show. Kayit. Naks. Trailing po na nilang show. Guys, trailing po lang show. Wow. Di na excited ang mga parents. There you go.
first pop concert. Like pop concert. Jesus. Angel. Mariusip. Shout out Jeff. Jeff's house in Flat Rock, Alabama. Shout out sa iyo dyan. Hot Pot Show. Hi Chili. Purabuyag ang mga nag-concert karon mga murag mga kuan batang bunamil. Baya mga nag-concert batang bunamil. Dili na akong anak ang nasa nga potpotyo. Nasa daplin katong ano, may pagkabutangi. Member sa koan. Is that the Butangi. end of the concert? Yes, hello Alalin. Annalyn Balombong, hi. No, that's not the end of it. It just started. Oh. Naapod akong anak nila karon nas likod backstage. What show? Kasama ka tong dragon? Uy, bunyon, thank you. Salamat. Ang nanay mo, multitasking mo. Papi. Kaya talaga, puro pa lang kamotoy. Still getting good at the minute. I'm never even know I'm scared. Oh my god, I'm so sorry. Dili na mo akong anak. Ako anak atong ano, butangi. Gapaha. Siguro rin mag-live sa cellphone. Winner may bina. Bukos niya, di para makita.
pa itong usabat. Wala pa siya. Lahi pa na sila. Ay, langga, gaano ha, get well soon. Oh my god. Salamat sa mga support. She's a wonder. She's good. Have you heard her? Hello, Filipina girl, USA. Hagap na po, Jill. Hi, Lynn. Put it together. Ay, sagap. Wait, Jill. Thank you, Emsling. Lagi lamay kay tingog. Inaana siguro mo kanta, kailangan mo takilid gamay para maabot ang kanta. Bunyon, murang mapapicture ba? Concert. Day, natuon na ito pagkanta no, kailangan ipakilid ang tiil. Para maabot. Hala. Ugma, ako itakilid akong tiil.
Kuluran po na ko inapo. Green. Yung kantahon kay Electric Love. Pinpin, sige panaway. Uy, di ba taawi? Take that pigtail. So I'm like, what the heck? Sweet like candy. 7th grade. Dying for Eh, nawayo na kung duhula ko. Hi. Hi. Nawayon kayong buwang. baby, you're like honey in a bottle. I can't let you go. No, I need it to strike by your electric love. Baby, you're electric. Check tingog, Jerry. Electric love. Good, nice one. Letting your heart beat like Hi. hold me deep in your baby, you're like honey in a bottle. I can't let you Bye. go. No, Anak, may thank you. Dito yan sa ano, sa Texas yan, be. Dito sa Texas, be. Sa Greenville. Hindi, ano lang to? Show lang, show. Jem, can you listen to me talking? You can hear me then, like, oo, kaya ko na siya, mabakambak ko rin ko. Ano na, be? 7. Tulungan ka na ako dyan. Tulungan ka na ako. Makadungog lagi sila na ako. Doon ako, Texas. Makadungog sila na ako. Doon ako, Texas. Panahar lang ba? Ay, wala. Ay, wato siya. Ikaw to siya. Backstage to siya. Backstage to siya kung ba na dahil. Ano to siya? Ano lang to siya? Panggabi lang to siya. Panggabi eh. Ala. Yeah, XNOs. Wow. Paborito ni Lucilla Kirsch. Wala, nagawas. Nagawas yung abutan niya. Alalala. Ano naman ang mga sexy naman? Maglawas sa mga likod. Lalihan man nun dahil. Ito naka-red din ba? Hindi ko siya lawas din. Kaya naka-red na ito nga. Hindi ko siya lawas. No? Ano? Hindi ko lawas na ito nga dahil. Na nakapula dahil. Murag inana dito kung lawas sa una ba?
Dili ka na nasa tubangan ha. Katong nakapula. Bunyon dili na nasa tubangan ha. Defensive kay ba? Pero niagi jud ko anak kadak apod. 15 ba akong edad na nakulawas. Kanang nagdagandagan. Kuya na madagma ligid na. TV making channel. Free with singing. Oh wow. Uy, pabuhatan na BTV. Guys, di kita niyo BTV. Ano uso na masaon na kasi niya si Jen? Fancy na na uso sa una. Bill bottom. Kanimro na sobraan na siya sa rice. Dahil ka na nastunga dahil sobrang sa rice. Lang ni balintos. Sa ati iman mo. Ati iman mo ba? Anong? Ano? Wow! Shangi girl! Pero pamilya, oh, milk mood. Kasapaan siya ko din ito, kasapaan kay ko. Ano po do? Good morning, yun diha. Shangi girl, ikaw na lang kuwang dire. Oh, nasi siya tingog din. Ako ni bataa oh. Oh, nasi. Oh, wako rin tingog yung bataan eh. Pero mas wapo ting si ano ni Shaggy girl. Mas ito ito yung Shaggy girl. Dahil Shaggy pagpapang mga bahay din ha. Mas ito ito si Shaggy. Klaro kayo. Oh, ito ara. Oh, bagay sa yahan eh. Is Papa R. Dili ka na Papa R may nani kay madi ko na ni ka ba manghugas. Mga edad sa Ibu ka na ka? Ibu ka na? Ibu ka na? Ha? Wa? Oras mo ibu. Ako anak. Ako po tanong ibu ba siya? Ako. Ay Layla siya. Palit yung pen. Nice? I'm hungry. Bye. I'm hungry. She got a little bit
si kuya na ni mo. Niyam din ni uyab. Did you leave her? Sa? No, that's your armpit. Burps mong mata. Buang ka, mata ka. Oh, do you remember Wow. when the family was everything? Oh, do you remember? It was so long ago, so much has changed. Anak mo, Timo. I wanna go back. Wanna go back to those simple days. Don't touch me. Any box is gonna make that shit. Wanna go back Oh, kani wapot yung libataan niyo. when I've grown and gone separate ways. Ay, siya mo. Pampiasa ko. Times is hard and things are changing. I pray God that we can remain the same. Wala na niya gigig siya tingin. I'm trying to say is our love don't have to change. Kailangan lang mapatambok niyon, anak. Have to Para change. makaunindot at tingog. Do you remember back at Granny's house on Christmas Day? Help me sing. Do you remember? Kailangan na to magpatambok niyon, anak. Para may anak Have natin. you gather round and sing all day? I wanna go back to playing basketball. Kagamay, anak. Mawid ako pa sa Andrea. Ako pa kung anak-anak. Mas nindot natin. Yesterday, but it's not the same. Times is hard and things are changing. I pray to God that we can make Just the like same. Only All ninth I'm grade. trying to say is our love don't have to change. No, it don't have to change. Oh, times is hard and things are changing. So I pray to God that we can make the same. All I'm trying to say Really is like, our love don't have to patambok na yun, change. anak. No, it Ayaw, don't nagigikan ako diha. have to change. Pahala nga lang. Batik ang tingog. Sige, patambok. Ayay. Aw, kami na po si Andre na. Ibaan mo sa ito. Oh, she's gonna sing creep. Why, Ben, that's your song. Huh? That's your song. Listen to her. Ah, nararamasuya rong bata. Just like an angel, your skin makes me cry. Oh my baby, Ano na to reaction ni Pinky na paborito ni niya. the beautiful it's so very special. Manaway I na don't bata. like What? What? I don't like It's it. so special. I don't like it. Shut up. Nawa niyo ang bata. Don't get me
tubangan ha. Nakuan pa siya. Na siya kastorya. Siya pagkanta sa bata pa, nakuha yun na. Pero, diba, nasa bus. Nakuha yung na pagkanta, loya. Hindi ko tingog. Ako pag-ilan si Andre pa. Pag-ilan si Andre. Nakila si Kuya mo. Ha? Si Kuya mo. Ay, pag-ilan. I don't know. I asked her. I want a perfect body. I want a perfect soul. Huh? I can't hear you. Abungol ka. Wala na tao. Grabe full pack ilakan sa to. Tana ko yan mo. O tana na tana ko. Pila siya. Ay po siya mabagay. Kuan yung katahon. Baliling. Baliling ko yung ang ka na bang itong gana sa tubangan ba naguba yun no. Oh, naguba nagitsiguro na siya daan. Kapoy naman ako seko dere. Lagi sa kauyo na, guba na. Mga ito, magulo sila po. Woo! Woo! Tara, mauna na akong anak. Sus, grabe ha. Anak ko na! Antonio! Oh, mauna na akong anak nila. Mauna na siya. Woo! The streets are used to war. Nala kayo ba? Oh, mauna ni siya. Oh my gosh. Tamayon paglawas. Apoy mo! You got this! Woo! Samot ko kapagawa ni Ron. Lise. Matumba, magaling. Suga o
Ay, nahayag na. You go down and 15 to the other. Kita kong ay bags. Sa gikutasan ng tambok. You got lots of fans. Ha? You got lots of fans. Oh, gikutasan ng tambok. Luwes tambok. Shout out ali. Ay, shout out, shout out, shout out. Very their name. Say hello, Lula. Hello. Gabibo pagabot ni. May galiwa, mabung. Wag, kuyawan ko eh. Basig maana niya apil ang suga. Makabayad niya ako. Oh my gosh. Intermission pa daw, Jill. Ano sa intermission nila, Jill? Ha? Wait, until another one. Ah, ito pa, dala. Intermission daw sila dahil. Let's go to sleep. Come on, we have to go. No, we don't have to go. Just No, I think they're done. intermission, oh. 15 minutes. Ah, uwian na kay may nanalo na. Wala na akong suga diri unsa diri kita mo dito mga unsa diri mga ay kay excited jud ka siya nga mami adto jud ka mami ha adto jud ka ano siya. Ato pa si mami da ato ni kung payagan itong naong kita mo itong unsa ni ay bag sa ni. Ay, anak na. Pak. Say hi, Pen. Hi. Muli na sila, Jel. Ha? Tan ako na sa kuya naman. Hello, Filipina, USA. Look. Puwa kay glap si Mami, oh. Kasi nakakita din tagpuan din mga fafa. Fafa. Si Pinpin ba, hater ko siya itong unsod. Ito ni kanta sa para sa iyang favorite song. Hello. Hi, 11 TV. Oh. Wala pa sila mahumanday, nag-ano pa sila, nagpahuway kay gikotasan ilang main star kay Kuan. So therefore, I conclude sa mga nagtanaw din nga ganina pa, kung i-cross ang tiil, magwapo ang tingog. Kunya, kung mutambok sa danin, sa tagtingog. Pero, kung ma-over ta sa I'm using over ta sa sweater, maglisod at kanta, no? Dito ka, agigab. Kay, busy akong baba din. Busy akong baba, agi din. Pero, background, diba? Diba, Pen? Sis, marisip mo. Naging ito, 5 kilong iBox marisip. Diba? Ana lang. So, guys, if gusto nyo ganahan mo mapatambok, kaon mo daghang kanon ha, para manindot ang mga tingog. Asa mo nakikita ng chat? Wala nakikita ang chat. Ay, tura. Proud mami. Oh, proud yun na mami. Ana, good na. Diba? Saan? Tony. I-message ko na sa kuya ni mo. Mana ba? Abuan sa kuya ni mo. Ay, magluto pa ko. Mag-live pa ko ron. For love, how are you? You have not seen. Hey, see you tomorrow. See you tomorrow at Kuan. Roleta Canta. And also would like to invite you over to Therese Isabel Grand Live Stream. Nandun po kami. Ayan na si Tambok ko. Nasa likod na ko. Bravo. Dong. Hey. Dong, gikapoy lagi ka, Dong. Yeah, I'm super tired. Oh, inapak na. Hello. Hello. Say hello. Good morning. Hi. I gotta go get changed for another song. Napadi ay. Kapila man ka. One more. Ay, wala klaro. One more. One more. Mommy, Anthony posted Kuya. Mommy, go back to your I-save, Jill. I can't save it. That's his story. Screen record. Yes, you can. Screen record. Go to the other side. Kuyam na nimo. Sige na, screen record na. Balaan. Go under. Turan ni kanta nga sa ni cross ang tiil ay. Tara, kanang ko anong buhok, murag kon. Ang buhok nga, laig buhok. Ano siya? Natuon po nato tong buhok niya, i-cross din natong tiil ana, kakanta din tagkanta ni ko ani ni Adele.
Yun ato. Kasabot sila. Bobby yung MasterChef, Bobby. Gabriel, lingkod og tarong. Lingkod tarong. Anak, kateng ako mo pa lingkod nimo. Ngalik makaubo kag unsa rin na tagok. Ubog tagok. Isabaan guro ni nas tubangan ako. Isabaan nas tubangan ako. Hello, Design One TV. Kailan ba yung LS, brand LS mo? Matagal pa yun, di ba? Rubbish. Oh, kuyawa ko na. Basta, nag-comment lula rin mo. You're gone? Rubbish Lynch Impact. Hey, Lula, taro nga kung nag-type Lula. Tayo. Pag yun nga, mamalik pa din na sila. Akong concert, ano pa? June 5. June 5, meron po akong live band concert. Ayan. And also June 12, meron din tayong live, talagang live na live. Abangan nyo yung June 12 kasi special yun, ano yun, Independence Day, Philippine Independence Day. And ano po, marami po akong supporter galing po sa panel nila ni Rick Angkiatan. At dahil kakanta po ako ng Bayang Magiliw, kaya abangan niyo po yun. Hindi, pero seriously, meron po sa ano dito sa amin. So I was invited to sing the I was honored to be invited to sing the national anthem. And of course, a few songs. O, di ba? Independence Day. Yun nga, kuan. Sa June 5 is talagang ano yun, with the full band crew, June 5. It's going to be Roger and Marge anniversary, wedding anniversary. Oh, tsaka hopefully September 11 I'll be able to jam with Intro Voice. Guys, bisyosa ang bakte. Kailangan lang ma-learn ko i-cross ang aking mga paa para hindi ako mahirap ang kumanta. At saka hindi ako mamalat. So, malat na kayo guys. Grabe na, malat na kayo guys. Hindi maayo akong tingog. Ano lagi siya. Topi tambok na po sa kumikod. Mag-sign naman ni, uy, lain naman ni, lain na ginido. Intro voice of intro guys. Big sabihin, lagi na lang intro. Jill, na nag-sign Jill, ang ginuuna ko Jill. Kay, naasa akong likod, naitambok. Ay, pagkana yan. Will be canceled? Wala sila kay Bao. Saya man natambok. Okay mo naman yung tambok. Uy, kay nung day kong daot ko. Thank you, Day. Filipina girl. Joke lang ba ako? Naapay mo kanta. Ano pa sila? Nag-vocalizing sa likod. Yeah. O, angas, ha? Pero no, guys, akong i-share sa inyo, ha? Katong ni kanta ganiha o itong indot o tingog na itom ni kanta, katambok. Inato ko daka sa una, or I think bigger ko ato. Ay akong waistline sa una, 40. 40 akong waistline. Unya akong tutoy murag ulos bata do akong buok. Yeah. So, balento siya gitay nakatabang na ko. Salamat sa Diyos at namugna ang kape. Kay paminawad ako gel og klaro gel kung gikan sa akong headphone akong tingog gel. Paminawad diha sa kon ba. Miratam, hi Miratam. Guwapa man po na sila gud oy. Guwapa pa sila pero mga butang nila po dyan kayo na sila. Ang napalit balintos. Oliver Cabot TV. Hello. Hey guys, if you're new to the channel, don't forget to hit like and if gusto niyo pong makijump sa amin, mag-subscribe na kayo para alam niyo na nag-live na kami. Ay, from here din, no? Not here? I'm not sure. I'm not sure. Okay. Pwede lang ko inawa yun. Ano mo ko? Ano sa ko? Ano sa ko, guys? Ingo, mas mama nga. Kailangan dyan daw ta-honest na kay, para na, akong i-bring out, akong eyebags ko. Di naman ni eyebags, kaya malita na gano'n. Sasabi na totoo, di ba? Alam nga, mingon ko nga sexy siya, bisag tambok jud siya. Mingon jud ko, mingon jud ko, sama ko na, inok ko, nagirak ko. Di ba?
lang, joke. Actually, sexy na siya. Tama ba? Kuha po ko'y nakita, sinawa po. Kalain yung kasala ko. Dagag daw. Kasi to yung parang concert nila bago mag-graduation nila. Ay, tamsi dahil na. Ay, murag. Murag pares kong anak. Ay, presto kayo ha. Tagalog kayo, presto. Klaro ko na kayo continue. Okay, masugod na ko kanta, guys. Alright. This song is dedicated to... Ato ko stage, ha? Buot ko. Ben, when were you playing Roblox? Akong inununa, nagulat sa balay. Was it when I was Uy, still kisa in na school? i-premiere din ha. Uy, baba na yung mga link din ha. Kaya ato na patamsakang Angel, si Angel dire. Baba na premiere I ninyo was din ha. on the whole school day. Ano si Glalis ka ng live ko. I wasn't invited. Baba yung mga premiere nyo dyan, guys. Na may mga premiere, na may mga live na nakaschedule na, ibaba ninyo. Kay, kung ano na to, naklaan na to. Pinasipa. O, tara na, nagbaba na si Jill, taklay na si kaning gibaba ni Pilipina girl. Taklay ba? Unsa ko nung nataklay? Ano ba? Tamsaki ba? Dikiti. Tamsaki niya, dikiti. Gababa niya karon. Filipina girl, USA. My teacher did Ang gawas na. Ang gawas na po ng matambok. Tara. watermelon and sub extreme. Which one? Laoy. Oo, gito ako mama sa una, no? Na problema gito ako mama sa una. Kay nanaj ko kadaka sa una do kananas tunga ay. Yung anak gito ako lawas sa una. Is that it? Edad ko 15. Teacher, Miss Wilson. Yung anak gito lawas na ko. Oh. Guwapa rin na. Gusto nga gano'n. Ano, guwapa na siya kanina gusto nga. Tapat na. Tapat sa tambok. Nalagis Lynn. Lynn, murag ikaw, Lynn. Nindot ka na siya tingog. Oh. Kanang laki na sa kinadaplinan. Okay, magagmay lawas na. Gagmay din yung pagkain.
daan. Wait just a second. Difficulties? Okay, now we're ready. Hi guys! How are you tonight? I'm glad. Maklaro lang na akong Think of the years of our time that we've been together. Everything I want to hold you, make you feel better. It's not a walking apart to love each other. But when I think of it tonight, can't deny you are there. 'Cause after all this time, I'm still
night that I first met your mother. And I'm driving to the house and told you then I loved you. You felt the weight of the world on your shoulder. And to your favorite song we sang along to the sky forever. And after all this time, I'm still into you. That's what the other of the butterfly. And even on the worst time, I'm into you. Whenever we get things up, I really need a ride. All you have to know is I'm still into you. Nakadya sa nilang sound pa magyate. Nakalang. Ay, yaw-yaw. Nindot mo niyo. Tingin sa mga bataan. Something's just existing, one of those is you and I. Something's just existing even after all this time. I'm into you. Baby, not a day goes by that I'm not into you. I should be looking all the butterflies. I'm into you. Baby, even on the worst night, I'm into you. And whenever we got things done, I really need a ride. All you have to promise time, I'm still into you. I'm still into you. I'm still into you. Ilang audio ba dry kayo? Murag dili into you. Kung balik ko dito speakers gel kan basta nindot no. Uy. Cover your nose. Uy, ang mga gwapo. Tara na po, ang mga gwapo. Tama kong kaluha dire. Hello?
Tambukikoy, dili tudlo. Masa, manta dili. Lain na yung lugar. Shout out. Shout out sa 11 million viewers tayo, Jocelyn. Oh wow, nice song. Ato gusto ba nga dyan? When the rain is falling in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel No, because he wants to see if I my like the song or not. when the evening shadows in the stars appear, and there's no one there to dry your tears. Hello, Eileen Bourbon. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do it wrong. Hello, Froilan Wen. Hi. No doubt in my mind. With my two dollars. Hi. Hi. I go hungry, I go back in blue. I go crawling down the avenue. Yayaman ako dito. Marami ko mapagbintahang kape dito. To make you feel my love. I want to take this time to thank Mr. Circus and Mr. Mark. Thank everybody in choir for getting once and sweepstakes everywhere. In reality, I love you so much. Manor, piyong ay mong mata, arwak kay makitang butang eh. This song's origin for the rolling sea. Pangita ka, bunyon-bunyon. Hindi marat. The winds of change are going wild and free. You can't say nothing like it. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. To make you feel my love. Tagit ya bayo. Hi guys, welcome to my live stream. Subscribe to my channel if you're new. Anjo ko ni rin. Guys, sunjo ko ni rin. Kisses of Fire. Touch my hands,
Nakawa siya sa likod. Siya tigpasod sa mga mukanta. Simple simple. Yan ang tagayan ng kanta. Hi. Hello. I'm hungry, Mama. Hi, Pinina. Hi, Papa Art. Hello, Papa R. Hello, Papa R. Hello, Papa R. Hello, Papa Art. Ganun yun siya. Papa Art. Aling Bourbon, ganyan bon. Papa R. Si Papa R. Si Papa R. Hello, Papa R. Papa R. Oh yeah, this one. Kani bayo ni bataan eh. May kani mo kanta. Kani bay, may kani bay. Ano kani tingog bay? Oh, ipamain na ni, ipamain. So fine. Hey! Woo! May na kaya ako na napaliton ron. O na, dyan na ako ron. Ay, kaysa lang. Dako. Musukol na na, bunyon-bunyon. Usok na na mo ano. Dami ko no. Opo, kay tingo ba? Ato niya nagsukdon day. So fine, pasukdon niya na nako ha. Dako ba na yung bunal? Takot tubol. Mango surface. Listo. Could you not look down for a bit? If you were lying in a feather, and if I set you free, would you go with me? If I gave you my hand, would you take it? Make me the happiest man in the world. If I told you my heart couldn't be more.
Supan, baho nagtiktik supan kay bata. Di pa nakabaw manghugas itlog. Hello, Bambi! Oh, live. Uy, naabli ng kurtina. Wait, tao. House lights. Lena, mind yourself in high school next year. Sorry. Have to mind yourself in high school next year. That's the choice. You good? Uy, naaligis na dirita na. Tubangan ako. Ilang ipaklaro ilang mga kuan. Tik-tik ko to siya ba ito? Tik kay bata pa to. What you doing? Huwag pa, nabataan yung mas tubangan. Bungga kaya akong isa. Akong dress. Yung ako ko na ako sa kino. Ato ko matras ko. Pero hayag man. Ulo mo. Kita na akong legs. Try. Now the teachers will say something. Char, o, diba? Maula ko mabarog kay nihayag ang suga. Kita ako itlog. Kalimot ko short pants. Nalimtan ako, nagdali mong kubot. I know one person. Okay. Some people I'd like to recognize if we have any GHS faculty and staff or GISD faculty or staff. Would you please stand? Just one of the things I love about GISD is the support. Ang asawa na ako kay lawas. Live show tonight. Gusto ka? Kanina sa kili lang. One. Ang tinigil na bitaan. Number 8, who wants to, Hello. Mr. Anthony hungry. Augustin. Supine. Ang asawa anak supine ka na eh. Kana mo na asawa na. Sumbagan nyo gana. Working with the butt. Stop that. Ano? Pen-pen ra kay giubo. That was really good. Sila wala yung mask. Okay, on curtains tonight, we've had Hunter Williams. Where's your name? And anyone else who'd like to curtains tonight? Ari ko dos kilid. Also, this year, what an amazing year it's been. Kita na ako lagay ron. Barog na ba ko? Sit down dito, Ben. On stage, down here, and in the seats. That's what we had in person this year. And they have been amazing. They've been loyal and you'll see the slideshow, solo ensemble was incredible. UIL was incredible. These 29 students received 3 sweepstakes with maybe 3 different ones. I'd like to thank our middle school and 6th grade for participating in this.
back. They're gonna do the last number with us. Also, over the last couple of months, we've had a long-term sub at the middle school in 6th grade, and she has done an absolutely amazing job with Mr. Parker. Kaysa man butangin ng lingkod daplin. Okay, I took my glasses off one day too early. So fine. That's because I can't Nagdalag do po this silang without asawa. the help of my Tanawa. Mr. Mark Parker. Dako kay tiyan sa fine. Okay ra kang lakihan sa fine. At the middle school in 6th Wala grade, na iutin sa the pan. months we've had Lenny and Aaron Diane. who- So fine okay ra na nimo. So fine kalomo. Shout out. Ana mo ni magipili. Kids doing what they need to be doing. Pusil na balbon kanang bunguton nga pusil. Next year, Bit mo na laki mo gusto. Dako kay tiyan. middle school, and Kira ka na. she is here tonight. Her name Yung ko kang is Miss Milligan. umuting baw ka na gitlog. Third period, got to meet her. Will you stand, Miss Milligan? I can't call her Miss Milligan. Her mom is Miss Milligan. Oh, pusil nga takip-tip po I niya. was lucky enough to teach her for 4 years at 40, twice a day, and she just Wala, graduated ino ka from to, katanon o ka nang ga... CCU at Old Christian University. So we're really lucky. Kanang gakalo, kanang ang kalo, gibali ba? Kana o kana. Dili ka na nagtubangan. Batanon to. Seniors, Nalay mamagpapa. Kasi maigkanta. okay. Hi, Jeff. Yeah, that's your kuya. What are they gonna do? Thank you, Okay, Jeff. our first senior tonight is a 4-year choir member, Miss Savannah Pen. Bullock. Move. Wow. Angel. And another 4-year choir member, Valeria Vested. Miss Kayla Sterling. Miss America Arana. A couple of 4-year choir members, been with me since day one. Joseph Sepulveda. Antonio Coldplay. Arena. And Michael Service. Yan na papa. Up on stage, next choir. Okay. I've never done this on a pop show before, but the mixed choir is going to sing a song entitled Oh Love. Can I get it? Oh Love. It captures what this year has been and how we're able to make it through. Pen, ay lagi ko tanduga pen. It will be accompanied by Mr. Mark Parker. Ang papa. Nandot po kayo nagtunog yung papa. Rock ang kwana niya. This is General. All Love by Elaine Conrad.
Madam Kitty. Muna uyab Andre ka ng duha ka buktambok. House lights out. Let's see if this slideshow will work.
Pa-split dahil siya. Dagan na silang nadaugan. A cappella men's. Kabibo juga sa Andre. Eh. Basta si Andre may makita kay mausa bang tono.
It's our time, 6th grade, middle school. 81 who have been in my high school choir program before. Let's get on stage. Alumni right behind the seniors. You should just sit down, Ken. Over there. See it? We can't sit there. You can see their faces. Hello, Eden. Hi, Karon. Salamat sa paharang. Yes, go ahead. Sige, sige, sige. It's okay. Go ahead. Drop your link. Thank you, Den. Imo dyan ang ipangandaman, Den. Thank you, Den. Dili, Day. Ano lang ko dali? Yes. Thank you, Den. Thank you. Say thank you, Tita. Thank you, Tita Love. Yes, Caponi. Caroni. Yes, yes. Texas. Hello, Justin. Mga ano sila o mga alumni. Ako gipangita sa asa mong anak nagsugod ko sa first Ah, night. we done that. Dara akong anak o katong ganiha, dara siya o. Siya na o kanang lalaki nga butangi, bugtong butangi. Lalaki. Dara siya ra. Kana siya na mo na akong kanakusgan.
Thank you. Be safe driving home. We got a couple of things to do before we get off out of here. We're circling up. We're doing more blessed keep you. And then I'll take a picture with Mr. Mark and my seniors. Oh, this must. Iduol na ako din, talikod na mga buang. Laway, pura buyag. Len, naalagi ka diri, Len. Nganta sila, oh. Sinabi mo pa. Ang sarap nga maging bata ulit. Sa Cebu. Mga mama na mauban. Pinako yung premiere. Kanil. Kailan to, guy? Angel. Angel. Mana? Jel. Jel. Picture dito ba? Lakuyan mo. Kasi kailangan niya ako assistant. Oh. Ito ba? Picture mo ba sila? He said they're gonna take pictures. Ah, sila ra. Oh, okay. Okay. You wanna wait? Oh, wala to na to siya. Hello, Kafoni. Hello, Karoni pala. Karoni. Tita Eden mo. It's Hello, thank you, Tita Eden. Thank you, Tita Eden. Thank you. Eden. Thank you, Tita Bunyon Bunyon. Tita Bunyon. Nakita ka sa kanang babae na yung bangs? Salamat. Samaan na yung uyab. The one in the middle with the bangs. Ato tanawon, atong hinayan ang uyab. Asa na ba? Oh, now she's being covered. She's right beside my... Ah. Bok. Iyawa ko mo, Bok. Muram kag artista, Bok. Mura lagi kag artista. Oh, bawasin mo unsa kay? Bitaw, uyapan ko. Are you going home with us? Oh, ah, binako. Niana lang ako ha, kuyawa. Oh, ano ako ha, kuyawa. Dude, no! We got a new pet. Pa-picture pa man ka mo, pa-picture sa mo to. Me and Michael take picture? Can you Oh, take picture of me? Angel oh. Ikaw, Jill, kay may man ka, Jill. Ako po, apel. Picture po ko with... Tara, oh. Picture sila. Angel. Say
Tagali picture. Sa pa, Jel? One more. Tagali picture. Six haba. Why? Let's go. Mo na yung uyab, dong? Mo na yung uyab? Ha? Dili? Yan ang mama? Oh no, that's his girlfriend. Ah, Are you mo guys, na yung uyab. are you guys going anywhere? Because Oh. my friends want to go. Asa man ka adto? They want to take me to Arab, so Magpalibre ka? I don't have money. Can I get $20? Ha? Can I get $20? It's a senior dinner thing. Senior dinner? Where are you eating? I hope. Wala ba ko siya? Oh, iyaw tampo ko. I don't have money. Wala kay 20 gel? I don't have money. I have card with like what, $12? Oh, Anthony was here too. I know I saw Anthony. He posted on you on. Ladong, wala man ko. Oh, there you go. Wala man Hey, dili man, it's ako. Anthony. What's up, Anthony? Hello, hi, how are you? He does that. Ha? Oh, thanks. I love that song. Yes, they did. Wala. Oh. Napo siya yung sa pina mga pants po niyo. Napo siya yung mga pants po kuno hay mama. Oo lang ko video. Okay, kwan. Wala kay pila na rin sa SIM card? Mo ba? Wala may sana niya. Sige, lingan na lang isa kalalaki. Hindi ka tong isa. Si Kuan. Si Caleb. Oh. Tara mga amigo, Andre, oh. Hello. Oh, sure. Angel. Ikaw, Jill. Ah, dire na lang. Dire. Oh. Full body. Jill, ano, i-hold ba? I-hold Hey, I'm on that shift I do. Oh, kuya, hello, Caleb. How are you? Wait. Ha? Wait. There's no way na wala na gid Ray. Why are you putting the bone to the video? Jel, wala man sa siya sa imong card, Jel. Ako lang transparent. Ah, wala I day. used to have it here, but my friend told me to take it off so no one gets my card. Angan. Unsa day mo gipalit sa imong kwarta, Jel? Nahurot naman, Jel. Really? Almost 200 nahurot na imo? No. I'm not 200 pounds. Ha? You're not 200, you're 300. Alright, you're good. Buang bata ah. Di ko na siya 200, 300. Wala, wa man ko'y unsa. You got it here? Wala ko'y card. Wala ko'y cash dali. Wala. Dre. Ako na lang iapa sa mo, wa ko'y kwarta dali, wala ko'y cash. Ha? Oh, teka. Angel. Yeah, yes. Oh, here. Sige, Jel. Mga picture po, Jel. Huwag ko labot. Not me. Lah, sugo eh. Ayo po kwarta. Siya man din murag ni claim sa unsa super sticker. Ha? Oh, ato na mi dong? Ato na mi? Aw, ako sige picture mi Jel. Imuha lang ko sa Jel. Imuha lang. Ari bok. Bok, dire bok. Sure mi. Take it. Everybody say penis. Okay.
I'm just kidding, man. I'm just kidding. So, you got me? Yung kawa, ay gusto gigi. Where you going? Go. Oh, mato ko kay hap. No. Yay! Wala man ka. Mama, we sit in different seats. Buang bataan. Di ka, bahala ka. Di ka taga ako kwarta. That's still your noise. Ato lagi ka na ako. Kay wala. Duk-dukon, tika embaras ka na ako. Oh, sige, yaw. Ha? Can I just have $10? Wala lagi ko cash diri. Wala lagi ni puro ni card akong unsa dinhi. Wala lagi ko. Tagaan lagi. I got it. I just because I'm getting paid this weekend, so I'll just pay my pay. Lo, sige lang panghuam ni Anthony. Wait for it. Surface. I wash my hands. Sige, uli na tayo. Uli ni mi guys. Kay giboy-boy naman ko. Ay, signal. Salamat, Lina. Lina Selena Vlog. Lina Celine Vlogs. Sorry, medyo dautan kog mata. Ngit-ngit lagi dyan, no? Director, I need my lights. Direct, lights direct. Nice kayo ang kuan, oh. Nice kayo ang kuan clouds, oh. Oh, gwapo. Akong agtang pod, gwapo. Nice kayong clouds, guys, no? Asa man Okay. to kaning bata me? So, I think the experience was really kanang kuan. It was breathtaking, charing. Kay, of course, inana dyan ang mga feelings sa mga mami. Diba? Ganun talaga yung mga feeling ng mga mami pag pinapanood ng mga anak nila na mag-perform. Lalo na yung dami na pa-picture kay Tambo. Pati yung mga yung paborito yata siya ng mga gore. Oh my gosh, guys, thank you so much sa inyo ang pagsama sa akin, and thank you so much sa mga napakulay ng aking buhay. Siyempre, ibaba ko na to kasi nakakahiya kasi ang daming tao. No? Ay, mayayain ako tao eh. Siyempre. Buang, may bataan. Nila ba, makadapin? Hello, Miss Agnes. Jamsi. Sus, grabe ang tambok. Uy, kuha ng tambok ron. Uy, sikat ka siya mura siya. Unsa po. Uy, tugnawa po na ni lugar. Uy, tugnaw ko eh. Tugnawa. O, gwapo kayong ang sky looks like a backdrop. No, Caroline Marcelo. Hello. Hello, good morning, Caroline Marcelo. Ay, nindot diri oh. Nice diri dapita kanay suga. Pak. Pak. Okay. Agi lang ta. Guys, magluto pa taon ko, guys. Paita. Paita ning bisyuha eh. Looy kaayo sa tambok kay wala na tagaan 10 bucks. Aw. Ito mga amigo niya, katong mga amigo niya, mga yang gipanghambog. Ingon bitaw ko, tuon ako siya kahatdan ako sa kwarta. Maulaw ko no siya. Maulaw. Guwapa niya mama, maulaw sa niya. Ulaw. Ay, tay. Ikauwaw. Ang tambok. Maulaw ko na siya. Ako siyang hatag kwarta. Mauwaw daw siya. Ay, it's embarrassing. Para siya to. Ano yan? Ikauwaw na yung mama. Ano yung mama? Bak, ayaw kitagag. No. Sus. Ka-addict na lang yun ako. Ano sa maulaw siya. Inday. Maulit. Maulag eh. Itang bata ay. Nanak mo yawi, Jel? Nani mo? Naarin ako yan. Abi na kong dani mo. Huy, salamat kayo ninyo ha? Kay ako na mong ihang up sa muna ko ha? Daghang salamat, Inday Ruth. Thank you kayo ha? See you guys tomorrow sa Roleta Kanta. O sinong kakanta ng iyong request? Thank you so much, Caroline Marcelo. Yes, of course.
Diba? Ganun talaga ma-feeling ng mga mami, no? Parang kuan. Pero syempre, sumakit yung mata ng mama ko. Yung lola ng anak ko, sumakit yung mata niya kasi ang dami daw butangi doon. Dala ko ng sampol. Oh guys, sana dala ko sampol. Katanans! Hello, hello! Congrats kay San mo and yung Mama Mary. Thank you. Dito pala si Katanans. Looy kay maulaw na sila inday ma. O bitaw no? Maulaw na bitaw sila. Giatay. Bata siya po yung hingi ng pera, siya po yung nahiya sa akin. Siya na talaga. Ako, Jill, imo kung ikaulaw, Jill? No daw, si Angel di daw ko niya ikaulaw. O, diba? Guys, bukas ha. Sige, bye-bye tutut, oy. Okay. Bye. Say hello, thank you sa mga nagpakulay. Thank you. Bye-bye. Thank you for so much. watching. Thanks for watching. Bye. Like ako sa graduation eh. Oo, yes, sa graduation. Graduation is this 25th pero sa 23rd meron sila uling oh my gosh, iwanan niya lang ako. Gawa uli ako baby charing. Paano ba to i-ana ni mo na XI? Okay. Bye.